predsedniče, Jovane, poštovane kolege, dragi prijatelji pre svega. Želim da vas pozdravim u svoje lično ime, u ime turističke organizacije opštine Sremski Karlovci. Ja sam ovde neke godine dana i neću pričati o tome šta smo radili tokom 2025. godine. Možda smo radili za neke malo, za neke puno, ali nadam se da ćemo svi zajedno u 2026. godini raditi još više i nadam se još bolje. Ove godine promenili smo sedište firme i sada se nalazimo ovde na Trgu Patrijarha Brankovića, broj 4, i kada smo gledali odluku koju smo morali da promenemo da bi promenuli sedište, otkrili smo da je prva odluka o osnivanju turističke organizacije Sremski Karlovci donešena još davne 1995. godine. Tako da formalno smo imali ove godine 30 godina, ali u razgovoru sa koleginicom Jasminom, koja je, da kažem, ovde pionir i koja je osnovala, da kažem, od samog osnivanja je bila u turističkoj, ta godina je bilo samo formalno donešena odluka. Zvanično je turistička organizacija počela da radi 1996. godine, tako da se nadam da ćemo sledeće godine, negde u maju mesecu, kad bude lepše vreme, napraviti jedan veliki skup gde ćemo, pored institucija koje smo danas samo pozvati sve naše turističke subjekte sa kojima sarađujemo. I nadam se da ćemo zajedno proslaviti 30 uspešnih godina poslovanja turističke organizacije. Ja bih se zahvalila opštinskoj upravi Sremski Karlovci, gospodinu Draženu Đurđiću, koji zaista nesebično je pomagao ove godine sve naše aktivnosti. Moram da kažem da turistička organizacija, ja sam provela 16 godina u drugoj turističkoj organizaciji, malo se razlikuje posao turističke organizacije Sremski Karlovci. Mi smo ovde više bazirani da radimo poslove receptivne turističke agencije, ali ove godine smo se potrudili da napravimo jedan veliki iskorak ka promociji. Tu se pre svega zahvaljujem turističkoj organizaciji Vojvodine, koja nam je pružila podršku i pomoć. Izlazili smo bukvalno na sve sajmove u zemlji i regionu, zatim turističkoj organizaciji grada Novog Sada, koja nam je uvek pomogla da budemo na njihovom štandu, s obzirom da kažem da je naš budžet prilično skroman. I zahvaljujem se svima vama, institucijama sa teritorije opštine Sremski Karlovci, sa kojima smo zajedno uspeli da napravimo naš, da kažem, proizvod koji je već prepoznat kao objedinjena ulaznica i sa kojima smo uspeli da prihvatimo te brojne turiste koji je ova 25. godina bila teška i mislim zabeležili negde oko 20% manje turista u odnosu na prethodnu godinu, ali uspeli smo opet da iznesemo sve nedaće ove godine. Ja ne bih više dužila, samo bih želela da svima vama, u ime svoje lično ime, u ime turističke organizacije, poželim srećnu i uspešnu 2026. godinu i da se u toj godini mnogo više družimo, sarađujemo i ostvarimo još bolje rezultate. Hvala vam još jednom.